Ka jing jeng kinong rap banyo ya kasbo dawai kala penlong ka Hills Farma Union ban lait kenduk markmat ya menteri katanat karep karyang uba bante dorleng do ban pha tuklar lam halor katega phang katkum ka jingong jong presiden ke HFU uba komandar syang peliang nadu baka sarkar kalakhang ya kasbo dawai kibabun kinong rap hakajela kila syam jing ban penhe ya karep karyang kawe pat kabenta bagi pensengau kaderu halor ka jingteng syot kilo palat kimarap hakiyo kihat kabalakta hadu kata-kata ikibapli kinongrap. Kumba pitip hi ka rep karyang hapo ka jela Meghalaya kadai kawai naki benta kiba kongsan balai ngong kumta namar ba kibabun hi kinong song sinong hapo Meghalaya ki im nak rep karyang. Te kajingwan jungi menta bani kendu yu minister kidon bun ki benta bani de bani kendu te kawai naki mat ki bangi layak keren tolong hakbiadai bat kene ka jingbom yo ya kene ka dawai sebo ka bangin thung ngintap namar pitip hi klem ka dawai sebo numla ban thung jing thung de ka government nadu arajar khatsau kala discontinue no nak mentaban ai jing yarap subsidi kinong rap ya kene ka dawai chemical da ka baong yingi bangin yarap organik dan rei ka basusi kalong bang ngimyo ya kene ki sembai organik ngimyo sebo organik ngimyo sembai ngimyo sebo organik ngimyo sembai organik ya nadu arajar khatsau de mentakasngi ngilawan perso kuat minister ban ong ba lada ka government kampat la ban pendiang yingi hakibiade begini ki sebo organik bad yini ke dawai organik te kin ailat shwa yingi ya kene ka jingyarap the government kadi ban ayingi ke jingyarap nang bangin la ban yo ban pendon kam hakibiade bad ki jingdon kam ban thiet namar hadu mentahi kum kene ka dawai kidang yadi hayo hat kinong rap ki don kam ya kene klem ka dawai kum kanuksa uphan usok saw kalong ka bae adu sisha bangin rap klem kene ka dawai ini menjur pada government meni organik dan riaman ta kamala ban penbiang tinggi don kami ke jingarap na government bat halor kene ngi ai ke jing kublai minister namar ulaong basyan unsawanra ya ki jingarap ya ke ba kum kinong rap ngi di banyo halor ke jing du nong jungi bangimyo ya ka dawai kamtam makalong ka barem de kabaar kadai hagedi bat kene ka agriculture policy ka any halor karap karyang te nak leng jung minister ula keren syai baka jingpun kre ya kene ka organic policy kalaya dan rimenta ka kawai pada ka policy ka babiang na menta brok ka Meghalaya brok kawai ka bonlong ya barok ki jingtung ya kene yong bailapen kre ya hakabede pada ngilai keren ru hakabede bat kene ka jing baka jing beteng jung ka jing 4 kilo alor kene ru i laong bangin sia kot lang ya kinong khayi nang ta badi kiseng kinong rap bani penbeng nalor kata ngilai keren ru hakabede bat kene ka jing hiardor jung kimar rap kamta menta usiing kalong ka bah hiardor siapa palat tinggilah kentu ya minister ba ude men petri kami kene ka market intervention scheme ka balong ka scheme ban yarap nang menta ka jing hiardor jung kino kimar te halor kaneru ular ban se kran bat chief minister bat mene shuya thu yapi le se mendai ban yathu tang ba ka don ka jing yapun bat chief minister da bukan pun tula keren sendan ula ong sendan ba don kam ban kran halor kane te ingi ai kublai minister ba hang tu hi ula pun ya chief minister te ban ong ban kran halor kane ka jing jung jungi kum kinong rap te hakabia dei bat kede ka bat kene ka minimum support price ngisung thu ba ka kene ka ka central subject dan ringil ai jumut yu minister bat ula sngu ya hab ba nakling jungi kum kinong rap ngide banda bu jingkheng ya ka lak hakapor bangi ngi thung ngitep ka ba yakini kum kanuksa habangi thung ya usok saw lene uphan ngide ban khen ka bible la ka bai sbo kat no shibu hakashi kilo kalong shipau tingkang ai nuksa te uta umar ubangi ngi thung umdai ban poi se khandai tingka teng ka pendu noi kino rap ban rap namar ba ngim nyebu jingkheng dan ringi sung thu ba teng jiplut jungi kalong shipau uhiar ban sikapra kemun ngidu nong ar te halor kani minister ulaong ban akleng jungi kum iseng nong rap ngin kentui kino rap bakin dabu jingkheng bat ngin sia thu isek sarkar bala dangi rap phan ka sungdor kata te nakleng government ru kan sia rap ban ong ba umdai ban duna ya kata kador ka bangi ngilut te halor kani ru ngi ai kublai ulaong ngi bangin sa ya ciprang ban ya trelang tengi lekren hagibede bat jing bombiang ki sembai nagling jung minister ulapun ya ki ilayo ya ka jing ujor na po yes kasihil bat na po riboy bombiang sembai tu lapun yo DHO dan yang DHO wong ba sawanmi te kinong ilam jungi kentu kini riboy ka salik sim itu sembai nagling juga government klapen kre tengi lekren ru hakabede bat kene ka hakabede bat jing bombiang kane ka mang tengka nam ta ka tanat karap karian dan nagling jung minister ulakular ba unsa yakren chief minister ba ka budget lane ka mang tengka nam ta kinong rap ka di banlong ka bahe ban ye ki ki department
te halor kan nginget scam bana kaliang jong menteri katan karek bariang usi kran bat chin minister bat ngin sayo ya ka budget ka babiang bat kamdei ban don ka jing ut jing nam hakebede bat kamang tengka nam ta jungi kinong rep namar ba kumbang along karep kariang kalong keba kongsan hadu kata-kata te kawai ngilai kran ru kalong halor ka jing poi islam jung ki sembai te halor kan ro nak liang jong minister uang bawa ladap ya kran ki officer ba kum kanuksa ai nuksa kum hapo tersat idon iwi ikong ba kabai le shimio sumbai terso 4 poi hapo office te hadin shibna gi pun bong la poi usumbai kajor ula dami utau sumbai te kajing poi islam te lada poi islam kamdon jingmut kata kajing ai sembai te ngi kentu yaki officer bakin ya trilang tresitom syu bakin pun poi kapor kebabiang namar minister uang balad keladon kata kamang tengka nam taban iki sembai dari kampoi kapor babiang te kanero ngi kerpat bangin ya trilang berdekat kinong yalam berkesurkar bedi pun poi biang por yakni sembai ladon ru kejing ut nak liang jong kawas kasihil hakebede berkene ka jing jil hakebede berkene ka jing penjulo reki marep teng kampoi biang por te kene ru ngilai keren bat kamtam kum ka yap kade ka weina ki lengkha rep ka tua ba ka bang ka jur ha rep ka ba halur kane ru ka la ujo nak liang kila pentip nak liang jong ka HFU West Kasil ba kidon kam ya ka ban ger ban yada itu kawa ban like na ka jing penjulor jong kadang mariang bat minister lakular ban sawan pej ngi scam ba rengkat ru kiladon kiwi kijing ujor hakabede ba kijing hirdor jung universitas tepat kiwi tingi scam ya kanero unsa pentrikam lang baka market intervention scheme kibun kiwi kimat bingilay kran dari kini kiba kamkongsan bat ngibu bat ngi scam ba minister un tresitom bat nyarap nam ta kijing don kam jungi kinong te hakabede bat kini ka jingbu jingkhen nakapor syapor na leng jungi hi kum kaseng ni jukren kinong rap bakin dabu jingkhen te mentakas ngi ngaparo ya kene ka kubor sy kinong yalam jong ka HFU namar kumba kalong mentak HFU keladon kumba silak lai kunyo hajarhut ki membar pokastir bro kawai dengan kentui kinong yalam bakin da kentui kinong rap kijungi bakin dabu jingkhen te sakawai kamat nga klub bani thu yapi bangilai keren ro ya minister hakabede kene ki jing bomdon ki officer hapo ki district office kijungi lakalong horti bat agri ki duna ba ki officer te dangshan ka sorkar kala khot application na kementaban thung ini ki post officer ki badon kumba prapurai teli ki ba balai teli tingila ong minister ba un tuklar lem ban di ban thungno ik tu ki post nang ba kanong jingarap nam ta kinong rap te nginge scam ba minister ulah klar ba ong ba yakini ki post ro ansa pendap no sian kamtam ba kandon ke jingye kendo ba markmat apa ki officer ba kinong rap banya kran shibun ki jingdon kam